Ndacemania nao ni Bishop wa kanitha wa JCM. Jitagwo Bishop Ben Kamau, na asubuhi na mchana wa leo mimi ninampenda Mungu sana. Na sababu ya kumpenda Mungu ni kwa sababu yeye alinipenda kwanza. Na kabla niendelee, ningependa kumwalika mke wangu Reverend Joy ili aje wasalimie. Nigetha mukione mbele iko sawa. Na niye Ngai nĩ ndathimĩte na gatumia gathaka biũ. Nĩ ũrĩ wathiĩ kũgũra pizza ũkona nginya ndũngĩmĩrĩa ĩtheri ũgetia tũnyeni. Wĩragwo ndĩrĩagwo na nyeni. Rĩu gaka nĩko Ngai aheire kandungatĩre. Njũkĩraga ũtukũ ndarora rĩrĩ mwena ũyũ. Kera mwathani wetu mũtumia waheire ibabai. Na ngarora maniũrũ kare marahihia tondũ igĩrĩra itherũ. Praise the name of the Lord. Na tuko na yeye hapa leo, amekuja kwa sababu anapenda pia Pastor Kim sana. Na wakati Pastor Kim alikuja JCM, Mama Asen aliniambia huyu ni mtu mzuri. Kwa sababu safari yetu na Kim ni safari ya kimiujiza, ilifanywa na Mungu. There is a way that God connects man to another person. And this is my prayer, that in your life, God will connect you with people whom you can walk together in the direction of destiny. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo acha awasalimie. Aya ni andu aria ungimarorania urore Pastor Julius. Riu no uge Mama Asen ni mundu no ni mwiru. His Eminence, my Bishop Ben, atugateria JCM mwathe, all protocols observed, mwathani agoshwo rigi, murega, hamarito jitagwo Reverend Joy Benson, ndungataga kuria kanitha wa JCM headquarters, rungu rwa maguta ma Bishop Ben. Pastor Kim, I have only one thing to tell you. Waitĩrĩrio maguta ndukanerũĩrĩre bara ciaku rĩu kuma mũthenya wa ũmũthĩ cirĩrũagwo nĩ Ngai. You just preach the word of God, spread compassionate gospel, and keep doing the word of God. That is it. Maũndũ maya mangĩ ũkeraga Ngai akũrũĩrĩre. Also, on behalf of office yakwa, you know I do medical camps na seminars, so from here I want to be invited. Muthondeke medical camp njoke kukuri Muru, nejo igwetwa na twa disabilities together na andu akuru na atumia muke tukaturoro pressure, diabetes, tutibiwe ne mutikanyitirira muthenya ucio ni mugoka na seminar tuthondeke na itigwo ndimurehere andu agoro muno mamwaririe maundu mega. Ngai wa moya murathime, ni ndimwendete muno na mwathie na kuja muge Reverend Joy ni amwendete. Ngai wa moya murathime. Ona wewe nataka unyumba no urakare. Ukiurio ukwenda ngima kana seminar? Praise the name of the Lord. Na siku ya leo watu wa Limuru tumewatembelea tukiwa wengi. Kama umetoka headquarter, hebu simama. Wale wote wametoka headquarters wasimame. Dada muone watu mwendete. Hebu angalieni watu wa Limuru. Riu ni moko mungia bararitie muhurire andu acio rohero wega. Hivyo ndio tunampenda, tumekuja tukiwa wengi. Mungu wetu abariki, asanteni. Pastor Kim tugukite gukuonia uria tukwendete kwa sababu ya kukubali kubeba maono ya hii injili ya huruma na utu. Praise the name of the Lord. Pia naona kuna mchungaji amefika wachungaji wakisalimiana. Nataka nimpatie nafasi tu aje aseme hai, kwa sababu ukiona mtu anakuja sherehe yako ni kusema anakupenda.
Ukiona mundu okite iruga riaku ni kuga mundu ucio ni akwendete. Kwa hivyo tupe microphone hapo atusalimie kwa sababu ameingia. Nimemuona akiingia kama tumeanza. Ile tiwega mtugatiri atugaithie. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Thank you, Bishop. God bless you. Amen. Tugatiri othe. Nijitagwo Bishop Dominion Karua Kungu. No jigwe kameme kiroko. Rege mande twina gathoni wa kuni kamwira Bishop okite. Sema amen. Ndacererwo tondu nyuma JCM TV gipindi gitagwo ni gwatherũka thayu na muthoni. God bless you. Amen. Tupigie Askofu Dominion makofi mazuri. Ni amuhujagiria kura gwitu Kameme na ringi ni okaga JCM TV na naona kwirutaniria kwa guothe atengera nginya oka. Kwa hivyo ningependa kusema familia ya kina Kim, kama wewe ni wa kina Kim, hebu simama. Familia wale ambao ni wao, huyu ni amuhana muno onadoka guone tarike mani ndacoka ndona kibarida linderucie bue lakini anamfanana sana. Nataka tupigie hawa watu makofi mazuri kwa sababu ya kukubali kutupatia mtoto wenu athi akahunjie injiri etekumutongia muno no ni kugutia ngoro cia andu aingi. Mwetikiria mwana wanyu akahunjie injiri atakeguna nayo muno no ni kamutongia ngoro muno. Mimi nataka kusema Mungu awabariki na Mungu awatende mema na ngumwamurira mwana we wanyu ngenete na tondu Ngai ni ahete tukiheo okiega kia moko ni ndi moko maumiragia mundu. Praise the name of the Lord. Ni ndi moko mekaga atia mwana kioyu deacon wakwa kana evangelist wakwa witagwo Gatuthu aratuineire rwimbo aratwira kenaga iriria mukurathimai ariothe Ngai Maria nini na nene marathimei mutari na wiru wa ngoro aria nini na nene marathimei mutari na wiru wa ngoro rwimbo ruguo ruraiga niguo ngwika ngumwamurira mwana uyu wanyu itari na wiru ngoro ati ona Ngai angikona miaka ingi no gatongoria JCM ni itariho hinya ucio ngurekereria umuthi ngumurathima itetigiirie na ngumurathima ngenete. Paulo erire ciana cia Filipi menyai ni ndimuhoyagira ndimukenu riu nani uyu ngumwamurira ngenete uguo korwo mu mama ajia igucanjamuka ajia igucenjia ikira yuthio wina gikeno tondu ruramura mwana wanyu ndamwamuretigiirie na ni moi ndimeraga go and become. Kaibi twaro murathima. Asanteni sana, mnaweza keti. Nataka niongee maneno mawili peke yake kabla nitawaze huyu rafiki yangu. Na maneno nayotaka kuongea, I want to speak about the leadership courage. And the reason into why I am speaking to you, it is because this is your day. And also hawa wachungaji ambao Mungu ametuletea leo, ninataka waelewe ya kwamba a man of God is a courageous man. When you get ordained as a man of God, unapotawazwa uwe mtumishi wa Mungu, sio kusema ya kwamba tumekufanya malaika. Tukikutawaza hapa hautamea mabawa. Twa muroyo ti mathagu aramera. Ego tigarare o mundu no mundu agia ihaka ritahanaine na ri andu ari angi. So tutirakwamura tukweherie gutuika mundu. Turakwamura tugutwe ndungata iranengerwo andu itongorie na andu matiendete kiguoya. That is why I want to talk about spiritual and servanthood courage. You must be courageous. Nigetha ndoya makwihoke tuika mundu tari guoya.
one quality and qualification of a leader is courage. Na nikio kinya athuri meragwo, athuri mwetagwo ituge nigetha mutirage maundu. Gutire gituge kengitira kindu gikiguoya. Na kinya gwaku mucie ciana ingimenya ati ithe ni ari urume, ni igiaga confidence ni mundu uri ocirorete. Praise the name of the Lord. Mwana waku akikairora wrestling, akoria baba no uhure Undertaker. Ona wevyo Undertaker no agukuje okue. Era mwana waku na ndingirwa na mwana toria ni. When uramenya pio Undertaker angigira gwaku, ona no umethire. No mwana akoria baba unaweza tandika Undertaker. Umwire hata hawezi letwa Kenya huyu. Ukiwe dagioka, huyu hata hawezi kuja Kenya, ananiogopa. Wewe ushawahi muona Kenya? Hapana, hawezi nipiga. Let that boy or that girl know that in the house there is a lion. Ona kulima odo maikarete ate. Praise the name of the Lord. Yona mutumia we murumene ari hinyari. Mutumia ucio nagi ya confidence. No ukikora gwate mutumia o muthuri wakwe inoka ne muibu thiu. Ainoka ne mune guoko. Ainoka ne muteme ikai. Na amuri niki itho amwangi. Atari andu au. Andu akau. Dobisa na hau. Ati kana raira ya thirikari ni kana ndari thirikari. Taguthuru ni. Ndune uriria. Ndune uriria. Maguthana mora. Mundu cio ni ari aga confidence todo mucio the leader is not courageous. Praise the name of the Lord. Usabona wa kanua ni kindu kiega muno. Kuri andu matangi kuhura na moko. No mure shamania na wakiaria no urire. Kuri akena ta thiko cikwe na technology dange kuhura na dangiumira no akogie na thimo. Metagwo keyboard warriors. No gemumera wagu na kiguo yake ajogoine. Praise the name of the Lord. But when you are being ordained as a spiritual father, you must understand you have to defend the church day and night. Praise the name of the Lord. You have to be courageous. Praise the name of the Lord. Because fear, fear F-E-A-R. It's a false experience appearing real. Nikeudu kiamae nikeho no kionekaga tarima na kiedaga nigetha ndukana kinye haria ufatie gukinya. Fear is a blocking destiny. Fear higaga nigetha guoya ukaga nigetha ndugakinye handu fulani. Praise the name of the Lord. Hiria twari anini re. Hethe ne matwathi agwito yatagwo watoto kaeni chini. Na gwito gutiare thitima Ngai arathime Uhuru wa Kenyatta ni kurehe last mile. Gutiare gwito thitima. Riu ni ndu akuona tha na meo mathaa matatu. Kiundu kiu wonaga haria kia hoiti ni giatigagwo mutwe. Riu na gwito kwari ka distance na ni hari ka mutito. Riu kione ithe nema origanirwo ugegei utigwo ni ihitia kwanyu. Wathiaga uthiete nduma-ini kihoiti kiri ari ukona tari mundu warugama. Mundu athiaga uthiete ukagamba hey. Ukirora mbere ni hari mundu. Praise the name of the Lord. Riu waigua guoya kinya ore kinya nginya ni twatungite karwimbo ati toina karwimbo kau ati saitani ndangigukuhiriria. Riu waigua mundu nduma-ini ni Jesu ari mbere yakwa, Jesu ari thutha, Jesu ari mwena na mwena mrithi. No riria ndakinyaga ngona kihingo gitu, ngona guku nikuo gwitu, ndambagia gwitanira hau mami ajimo ikurai ngorio ni mami muoka nau edewika na bwiria thandite yo bara
Nigera andu acio mamenye atiriri ona baba atari kuore muci uyu ni kuri. Praise the name of the Lord. Wacha hata watu wako Limuru wajue ya kwamba JCM imetawaza shujaa bali si muoga. A person who can front other people because of Jesus. Especially tari utuna generation iretwa Antichrist. We are living in a generation that is raising some Antichrists. Matekumenya. Generation ya twenayo nirereta hujia aici, nirereta hujia mikora, na thuri taya ndungigwa makiwa oguo ni uria makorire aciari ao mahana. Umenyora deal na generation itaratwarwo kanitha, ireita religionless, cultureless, tribeless, partyless. You are dealing with that generation. Ti generation ile yahana gataithwe weka waikagio ciringi muhuko no kerwo ciringio uthio hothe na bikare the Sunday school ginyethire. Ka generation ile twenayo ni generation ile ya Sunday niguo aciari moi etwaragwo out. Ciana cia thambio Sunday maratwarwo out. Nyina akaruta nguo ciothe agekira bikini aswimage ciana cie hau. Egetia joy agekira ciana i hau. Akorwo ti moiku ni ari kada akameta emokisage ciana ikionaga ikoya mutugo ucio ikamenya this is the lifestyle. Ithuĩ twakorire another lifestyle. Tuoe nĩ kũrĩ Ngai, tũgĩbundithio ũhoro wa kĩrĩra kĩa Ngai, tũgĩkĩnyita na nginyagia ũmũthĩ tũtirĩ twagĩtiga. Generation ĩrĩa twĩnayo ndĩronio Ngai. Rĩu ũmenye nĩyo rĩthia crusade kũndira nayo harĩa. Uthiĩte hau ũkauga Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Say I am merciful. I am wonderful. Ũkerwo nyamaza mtingo ni nini? Uza wewe ni nini? You must be courageous to face them and continue telling them there is heaven and there is hell. There is Jesus Christ and there is Satan. Praise the name of the Lord. To generation here rafatara osaba. To generation here marokera rozini. Messi liago Photoshop mureithia noi. Makoya mutwe wake magekira mutoino wa mundu wijaga. Na magaikia murithia gatinda akirira na niarona nginya ciega ti ciake ici. Ukamoria murithire ke ndekirwo Facebook ndijaga ukamori ciega ici ni ciaku. No rakererio niki ni comments. Praise the name of the Lord. We are living in that generation. You are not preaching in the generation of your mother, in the generation of your father. You